Om Swastiastu Namo Siwa Budaya. Atur pangaksaman titiang. Binaka pengelantur semah saking sekat Ramagong Bintang Bali Timur. Titiang ngalungsur gengerna pangampur. Apan jantan runa luwih munyuk lungsur titiang ngaturang cerita punik. Pemekas. Maka kirangipun saleta manut rengarse. Ledawi gedane ngaksamanya. Pamersa sinamian mungwing carita sane aturung di tiang mangkin boyo enten sios mapi tegas Nilo Sukerti Nilo Sukerti apa kamu apa nih ini berasa duduk aku bocol sing dadi ajen ben munyi tuah umah yang dia lase tulio satu rasa sare yang kalian udah cek mulai gelas sing demen gelas somah caranya sayang gelah mirang ujar pari petajana kinucap gelas somah sunat penayang caranya cek sepalang gelas yang somah mulai Ratu dua kumpul dados kelas pisan palwa Joko Dewa mau canu sapune inggih yening yuki watah palwa Joko Dewa sampun wanah ngangin titiang penyerang wentene titiang irik watah wet sakadin palwa Joko Dewa saja sane makin reraman titiang kanten mau rip Ratu dua kumpul Reng dijekan yang palwa Joko Dewa titiang iri ke titiang genahang Ratu dua putra kengken dijekan yang iri ke genahang nindong cantung nanya mulia awaknya manya gitu pongah ngentut juaranya nyen gelah mirip palakan nyen sanang titahnya tudongi Jalma Muhammad temah keliwat nyiceng singang don den nyingawak-awak nah nyinung lah bates sang nyimati naang len mirip nyi dopang sing mau bates sanang atang teh dimulai cek mulai aja mak sing ngeramang sing makar ngatang cicing dari cek ngiri mulai yang satang deh bungonya nih jenang nyini nenang apa kadanya ini kadanya jangsatnya mek lega kenanya madaknya gelah pangsat not nawangi bungkung mas not socane apa kadanya mirah sepakno aeng kadanya celemu beh raris sang sapun amin wenten titiang iri dados penyeruan boyo jetitiang amarehang arto beranu wantah pematut sani lusur titiang hati waktu tagahnya pematut berat yang cangsat ati banget kesugihan ya nang jenangnya benangan aja nih pematut panggengan ben gelas sing makat ngeramang nyai jelma lengah kene yo kualanya sinyak gerina sing jo manusia parekan lakar ngurus nih mulai ada cicing borosan 100 pelok kudus tuh lakar nyakal ngorosan ini cek mulai Dongo dedade kene lacur tiang manu mati bapu di jemirip ada kuangiatan bapu bakal ngadingin uko dan tiangnya bapu udah bapu alih tiang mai bapu udah bapu ye kadiras menjalani dewa sing persida kengkinang persida bakal menjalan mulia Sukerti nih dan Sukerti iya namundo kaya neng bapo nyai tongos sing pantes
menggap-gap menyih mata tu. Bapak, tadi saja pesan buka pemunyin Bapak. Lacurnyin Bapak ngelapi anakku kodang tiang. Beskaranya tiang dadi rabi ngapur ya. Yenek tiang mulai. Presidennya tiang bakal ngagapang Bapak arto berani. Sakit walan ni jani. Sakit hati tiangnya bakal gagapang tiang Bapak mulai. Bapak. Udah Bapak. Saja buka rasnya ini. Amun tu Bapak ngayeneng nyai. Tadi rabi nyai dipuri. Sing pantas nengap-gapang saput wek. Dan kene-kene aban-abannya ini. Lek Bapak ngenot. Bapak. Net yang dipuri nak kena rajuk pisuna Bapak. Dama kawen yang ada tiang buka kene di jalan-jalan nih Bapak. Sing nawang jengah di jalan-jalan sing bongan ngeling. Bapak. Dana Bapak memedih tekening tiang. Kekit sakit atin tiang. Mirip ni Bapak tuari ngerasa Bapak. Loh Sukerti. Buka raos iluh. Awanan iluh buka kene. Loh kone kena raja pisuna. Yen kepinah ban Bapak. Mirip kena rasa ban iluh. Nyen mirip dulak kena neken iluh. Dilihat di sebang sinah kena benluh narkel loh. Bapak. Ne ada ne tiang buka kene. Ne mirip bang tiang kuasa kan nekan-nekan ratun penjarakan ne Bapak. Ane kalau kah didu kesungahan di jagat korepan. Dua sang ayu genit Bapak. Ratun pejarak pik kayang ketunggak waring nih totosan pejarakan sing jesud-sud ngadenen tan rahayu di Jakarta. Bapak, yenen kenen paruno kantiang. Apa man kunan tiang nu mau rep Bapak? Mirip tuah jani dogen tiang presiden bakal tucunuk ngajak Bapak. Tiang bakal ngalen nu kodang Bapak. Nyati jo nasi tiang bakal nongos Bapak. Ratu Duagong istri ina yang pilangang atur titian Ratu Duagong. Dengo dadi Bapak perjani Duagong istri tak kenek tiang. Mara dek tiang bakal ngalen nu kodang Bapak. Duagong istrinya Bapak tak kenek tiang. Tiang suara jenapi Bapak. Ratu Duagong menawi nenten-wenten malih siosan ring mangkin. Galah titiang jaga ngatur uninga ringangan penuh cokori dewa. Kesawayakian penuh cokori dewa. Boyo je pianak titiang antuk titiang ngerupake Ratu Duagong. Bapak, tudumen jani Bapak ngerasku kok gitu tekenek tiang. Mancing tiang pianak pun Bapak ngerupake. Nyen mako sujati ne tiang Bapak. Nang tegarang tutorang tiang Bapak. Pelunguh cokori dewa wantah putraning sang angaworat saking jagat dawapura Ratu Duagong. Menawi saking tuduh hidayang pramokawi wantah siptaning jagat druwene kenyagang antuk wong-wong saking pejarakan mewastu jagate berasta pingkalih ide wato yening palunguh cokori dewa nenten gegawa atur titiang inayang aksi puniki busanan palunguh cokori dewa kepita untuk ide Ratu Duagong. Bapak, tunggu dadi Bapak marung ngaturang buku gitu tekenek tiang. Yen sing mirip tiang nemuang buku kene. Sing
Mirip papa bakal nuturang tiang papa. Manah titian jaga nyile bangangan pelung Cokori Dewo Radudwa. Papa. Yening saja buka atur papa ni. Neten. Rok jagat gelah tu kasih malu. Dua sangkanin roton pejarakan ke tu papa. Sawayakti Radudwa go. Ada ni gelah buka jani. Masih sangkanin rotonin pejarakan. Dong. Nyai rotonin pejarakan. Sing suat-suat nyai bakal nyalarang aja ukek dini di jagat. Sakit walau antiang. Jalannya kayaknya dini di jagat. Apang jalannya temuan nyai. Belakang. Becek-becek sampun beli rengpurian. Banyak sampun di tiang mati larang puri. Kimam. Di tiang jagi mau balik. Sampun nabi minat kebecekan puren belinya belakang. Bapak. Nawa kang titian. Sakit walau pengidih lah tekening bapak. Duk kang baktin bapak ada tekening tiang. Tiang bakal nongos sini di ponok Pak Pun. Ben pidan je ide belakang bakal leleng ke kening gelah. Yen sing gelah bakal kepenakan ben panyaki dan makanya. Kelah sing suka bakal wali Bapak. Rares Radudwa go. Jalan ke ponok Bapak. Yen rasa mau pedang Bapak ne Bapak. Paman. Mana kong punya malu? Lugro titiang sampun apri. Kengken jandi ban medayo. Aingnya sampun api pikayun Cokori Dewo. Sampun api pekayun lugu Cokor Dewo. Paman sing ngelah kenah lah dia. Ini kenah anggelah Pri Agung subuh sing kayun. Ngentos tinggi Haji Agung. Suketi subuh blok pen gelang diang. Nggih, sane mangken sampun api rares pikayun Cokori Dewo. Undang pikayun gelah. Sing pangman gelah dini. Melingge di kursi ini di Singosanon kaden kedo. Mudiang mau balik biar nanti paman matur kedua. Paman mudiang ini pulas kan. Bagong. Yen dados antuk titiang Cokori Dewo. Sampun ilakon enten kayun sampun api ngantuk. Mangken sampun api rerah galah tuh nah sampun iko rares. Yen galah tuh ya Haji nu nyenang matuan gelah kengken jani Pak. Ido Haji Madu mano sedo asapun iku ayun Cokori. Apa nah? Yen asapun iku pikayun Cokori Dewo emanan tuh titiang. Man kengken. Belum kan kenang tau. Oh, sapun iki antuk. Ino yang rumrum ini laku. Disampun paresido libyo rengango. Ngapna? Panung pusakon. Ijen didiangnya doyang itu. Yang gitu, paman malu nyantos sebelah ini. Iya, laris bagus. Lugro didiang. Sampun sumekan niki. Sumpun nih besar pusakan itu dia Agung. Nak sing ada buen lenan kene. Ini laris rumrum dirakon. Jadi paman melaksana belah ke kolam mana? Iya, laris. Ini mau jago dia main gedong. Jadi jauh bulan. Awak jadi itu video Agung kene suka na sangat na. Ini jauh bulan. Nah itu. Ya, orang dia. Boy ni. Boleh jejak bulan sini bocahnya. Gundun jejak sini ni bulan. Mata anjine. Cara ngomong aja kedang kedok anjine. Yang mana dadap. Oh, yud. Ya. Kadang ebomu. Hei. Denyep enado nak matako. Ya ingat tengilang ibu namamu mau kada. Cenut neben mani. Semangan
de balian. Dijo balianane kasuk. Dane pranyan itu cai-cai yang juga. Tuh. Awal Gusti. Aduh. Keras ini dua agung gede. Sabun api. Apa cingwa kan bunguji? Dap. Ya. Karena ada cuma marahkan dini. Nyen cinatat. Hah? Culi jo nang orang kan bener. Akan bajarakan. Uli pajak foto kena aja banci. Dap. Ya. Sabun api. Ien ben mani ada apa-apanya. Kanti nawang yoi banyak. Wet sangkan wakan bunguji. Sing bongan cai lah kada dicaru di depan. Makan. Siapa yang bona? Kan. Dan ada yang sekarang api. Cak tak ngilang ibu. Iya kadang lakoi dap-dap dan iya namun tuh sumakan bawas lah. Kemit yang gelah ini dijabu puri. Bang ada ngiringan gelah. Sing ada ngenah mata nih dap-dap. Wah. Aduh. Lino dari aku beri aku landi yang sangat semangat yang cai kan mau kebak itu dia main kita kegen udah ini kegen ada aja pakole nih pakole tangan makole nang ya kebanyakan kita gua pulang yang tahu ngiring cengang ngiring tapi bantuan aku kalau sana yang nyedang langsung Kita kadang paman anom, kita masuk paman agung atuh. Adi, jangan ngiring kemudian idurak nak kesini nupak lan, alilan, ngesang. Nah, uniki sampun ro para kandu ini. Paman, agung kalau ning ano? Nak sabun api bulus gendongan duwe piragen jidiang rauh kebencingan. Iya jilino. Nah saking ipidan mangatang sungkan itu. Sing jewet sungkan de sangkane kerancap sedang tenak kelis. Ini yang sabun niku kadi pawacanan Sukuri Dewa. Bos wau pisan jitiang pole tangkil laki lingsir kantun nyeneng. Kadi napi nyen becat ipuni durak make pacang sida medilar saking galah puri duwe. Ngiring tut gelisen ratu dua agung ampun aja nangis kan jangan Adi ada nabi ini gimana lanjut kulus kresen jangan beli tumen jani beli lagi ampun niku ausin nanti ngiring mas apa salah yang saking saja berusaha nenek tadi misi gede kris yang nedo nih mama misi gede nedo dados mau daging ngerah nak angin beli nuak napi nan pecenang tuh ini gak jangan beli adi mau beli nebak apa napi tuh yang jati kan dados daging ngerah tenang ican sirah nyelah milan saya ngerti nang sapuniki antum api kayun ratu dua agung dados wau kadi pune ke atur cukrewa ring dirake kawan keledak mana titiang walau ya wenten arse nalih ide irako nyeda yang nak kelingsir nang icen titiang nunas wantah lugrahe Sukuri Dewa titiang nyukat mina kadeng ajuk kanin ide anak kelingsir antuk keris ide irake nana yang kata paman kemudian paman pamit yang juang depet saja landasnya untuk kudiang paman agung nabi ang titiang atas ten kemana untuk titiang aduh man kengken adi sebab
bakat durat makana dadi ngoyong jam kejang. Ngangken dumun mo. Dereng jantan sakemon keres dari beli mendaging ngerah kantun kesukaan antuk ipun pamanano. Kengken paman. Nang paman matur sisip Ratu Dwago. Mejanten antuk titiang uning ayang atur nglingge Cukuri Dewa tan wenten sios malih wantah keris puniki duweni daerahke sane presida keanggen nyedayang ido anak lingsir ajin Cukuri Dewa. Nih, tuh Bisa ada Pak Berat tuh, Bang seket gede sing ada Pak. pengkang tuh. Nyata sepotong gitu. Liagong lagain nih ya. Sing ada Pak Berat sing. Tangsan beli nang ngopi kayong ya. Nah, bisa jam. Nang becekang mirang ngatur titiang Ratu Dwago. Sane mejanten aturang titiang ring Cukuri Dewa keris panjenengan duweni daerahke sane keanggen nyedayang. Kuantan sira sane ngangen presida nawegang nenten katur antu titiang ring Cukuri Dewa. Man. Nyen kone buen orang paman nganggon. Sekalo subuh di pekoloman beagung nyen bani ke gedong. Ratu Dwago. Yen sapunika pacang antuk maosel sira raris purun janten wenten nak purun kegedongan ten wenten sios ipun nidurak mako raris ni purun sira raris. Loh, Kulke. yen kita ngano mau penguatur ring Dwago. Nah tuah tuh saja bener. Apan keris pawakan mati nyen kan dadi nganggo. Ugro di tiang Dwago sarang kalih. Di tembangan mangkin aja yukti di tiang pengabeh Cukuri Dewa mau utama sekadi baos peselang nenten keresik ring pakolaman tanonin suwo sapun api nantuk di tiang matur ring Cukuri Dewa dan di tiang medrebe atur raris Dwago. Ratu Dwago. Titiang makasiap nganto sang. Bane belen titiang wenten tanya ipun yen kedo benanom. Beli len kaden kalau wenten napi bulak dan wenten atur ipun napi-napi. Yen medaya kalau kenten atur ipun unian titiang matur mangken Kordewa nuenang ide rako sarang kalih. Kayon Kordewa mudiang. Titiang sapu napinya nanto. Titiang aturang pemargi keris duweni ide rako keris nak perabot sira kenuenang. Ya dini rako nu enang nak sios ide taler antu kengangen. Nah mungkin kadi punika tanya atur pemungun titiang pemekasan ngawi wenang jagat nak Cukuri Dewa. Wikan nyidre atur pemungun parakan taler Cukuri Dewa. Sapun api penyidre duwe Cukuri Dewa nu enang pikayune. Nah mungkin sarang kalih mau sinrakan Cukuri Dewa kang kudiang. Titiang doh kena titiang ring pinggir. Nah adi, benar suga kita jara aturna pamananom. Mapan adi suga jani wasa-wasi dini dipuri koripan. Adi patutnya bisa nyelam putihang, ne picen madan benang, ne picen madan plek. Wantah uyakti mo sake wanten yen bandos nak siosang memargi sapuniki jantan keni urat pati danda padam wanten ide beli sekala mo nuenang yen jak punika margi yang itiang menawi terditian enten mencacingak ringanganmu. Kemudian to sangat dang ade bian mai mencacingak pro. Sekalo supo bani pro sanga nyedang ida aja agung. Men yen kadi kayon mo punapiang Pian itiang cara kena mo. Mo nak supo las cari besan tekan reni dewa. Jak pragatang blen adina. Sedang ida jani. Pasing tumuh ben. Gila mo ni kene-kene buen dipuri korepan. sedang itu. Benar. Oh, mangken. Adi mesti medon sedang adi. Mo undang kena. Adi mirip patuh petungan adi ini ngajak mbok idewone adi. Nyuang belian nyedang ya adi. Sekewala tepengan dani. Sujatine sing ada beli pelaksana adi. Ngayan setata gitu pepinah adine pangdaulian beli nyererat kewibawaan idewone ngisi bumi. Lautang matiang kono matiang supa belian. Nang mangkin dumun titiang matur ring Cukuri Dewa.
Bos wau san menika beli saja nak pang berak, beli bani, beli sing ngedang ya Haji. Tunggu dia nyerahang permano. Kodewa nak muani tapi banci. Yen kadi titiang sios Ratu Duagung, rumah sereng dewek titiang benak, reng dewek titiang patut. Kaleng ke kekene matan panyaknya di koripan. Kadang memato nago, amun cenge besek ngende titiang tenlah, yen titiang melanen patut. Bangton salah senguh banyak. Sina saja Duagung gede nyedang aja nido. Yen segitu ngudiang itu nyerahang rago kayun sedo. Paman. Napi? Yen ketuang paman tu saja paman. Menampun yakin apene kadung kasen ko dewo. Kalau yang jani gelah laker membela pati. Arjen mesiat ngajaya di sing sama kebelah pajak gelah dan nang mangkin dumun. Yen mangkin ko dewo mesra, serahang permano reng yari. Nabi do yari kanton wenten arse kayu nangen kal medalam nyedang ko dewo. Yen ko dewo sedang kaden belas macam-macam. Nah Bang, yen subesangkan ya Haji, yen subesangkan kuming gelapang, sube gelamati ngiring ya Haji. Hati mati. Inggih amun sampun cukup dewo di tiang udiang. Sario li nyerahkeun hati-hati. Inggih. Pomangane mangke nampuran di tiang beli. Sampun nyen beli nyengwang di tiang minat. Tuna bakti. Kanton rumakat mesemeton reng beli atepung mibartan wedan sapunika. Genah di tiang pinaka sedong jagat. Patut margian itu yang sahani ngawit ke ketani jagat punika. Sakiwanten sedurungipun aksi semah pengastung kalan di tiang ringangan beli ini. Nah, banyak sejabak kuripan. Jani bersaksian, pansengin mirip kinucap gelah membinan-binan. Marepanya kepeleh ngalang gorok dana gelah. Mirip dibelinya semeton gelah, sing margian gelah dana dento. Mula patut gelah lakannya jarang awit ke ketan jagat. Beli, umput bakti di tiang beli. Lama kali ten keneng cakar bawa raja pinulah di tiang. Iya, memangnya beli. Kengken paman mangkin Ratu Duagung dong sampun penelas kayun trumutusan pacang sedayang iderakan cukuri dewa mengken-ken gelah menali suka Ratu Duagung tunggu diang ya diastu nerasa panas arso nering kayun nering waduk kadi titiang wirasa mana titiang patut kantun dingin Ratu Duagung cen ngawana ngasapunika nang titiang nunasang nering cukuri dewa yen titiang akeh matur waluyanipun titiang nasikin segara lipio cukuri dewa sapunapi mat-matan sangat ngawo wicara kadi lingge cukuri dewa ngamong jagate wenten nili kita pemarkani daerahko kedalik nyedayang anake lincir bapak sampun bacakan teri permanone sane ke bawas ili kita bukti miwah saksi siki sane tuna sang titiang sane penelas sire wenten saksi sane tumun manggihin do iderakan curewa nganggen keres pejenengan duen ido nyedayang ido anake lingsir nang nikahin titiang yanto sing jenden ada parakan pengayahane bani nyaksiang idai beli nyedang yen sampun sapunika durung ngepok dasar cukuri pacang niwakan kekertan tunggu sakit pacang sedayang iderakan cukuri dua nang kayunin becik-becik menjani yang kadi titiang Ratu Duagung kadi bawa cukuri dewa mangdenten kanton membina-binayan ngematang kekertan iri kiring jagat kauripan duaning sampun wenten dedahlehan dulu renantuk bukti keris pejenengan duen idai raka ring kerangkeng rin linggih kang ideyaka maka tetiwak dano pitangguh wasapunika rerah ngiring sarang-sarang ipun idurat maka pungkuran ideyaka nyen yukti wenten anak manggihin ngayukti ang ida sana nyedang anak lingsir kalau irika wau magiang dandone kadi bebawa cukri dewa wau oh gitu Paman Agung kengken ada jama pangsa kang bengong ada mirip ban paman lakar pau muatur lenan sejawaning kadi aturi pamanano. Yan sampun yereng rangkeng genahani rangko. Yereng reng rangkeng. Nah, yang sebagai itu. Lan
Kuala di paman aja makejang pinato tangan cokor pengabe gelah. Alih yidurat maka. Waneng gelah ketelun. Inge sesampun digang raina Raden enten panggih sapunapi kayun cokori dewa. Bet sing bakat masa sejeroning ketelun lang jag sumpahan banyak makejang. Inge ledang cokori dewa Ratu Agung. Nah, kita jalan paman. Mau gori waktu sumang nih sudah kepanggung. Inge. Ngereng teman. Beli, layoni dan ake lingsir nu mau pasak. Yen patut matur ken puru ida duwe tunai sang bin bidan ada padewasa perdiwone apan pemargan idolino sang kaning kerancap ne kebawa salah pati. Nah yang unuk itu bojo sing gitu no. Yang sing tak ada anom ngerebutin keres itu dua agung made. Ada tetangnya atur gitu. Sing yang dado layone lantas tuh. Lan tunggu dianggo lantangan ni jangan ki. Nang nen li